محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها وبرها خصوصا أرواح مؤلف هذا الكتاب الإمام الحبيب عبد الله بن علي حداد ثم إلى أرواح الجد عبد الزوجة الوالد أحمد خان عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Pagi hari mangken alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ki mempertemukan kaula panjenengan dalam acara majelis pengajian rutin setiap Jumat pagi. Matur muga pembukaan pagi hari mangken berengaki buka labang taubat Allah Subhanahu wa taala. Berengaki kelaban buka taufik hidayah maunah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ben matur muka majlis nekatitin majlis istiqamah ila yaumil qiyamah. Ben apa saya cita-cita ilmu manfaat barakah. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa qad azza ala basitil ardi wujudu wahidin min haula'i hatta laqad za'ama jama'atun minal akabir annahum mafqudun. Wa qad azza lan wis temen-temen longko langka. Azza ya'azzu maknana langka, mun azza ya'izzu aziz maknana mulja. Laqad azza lan teman-teman langka jarang ala basitil ardi ing atasi ndukure bumi. Apa sing langka, apa sing jarang wujudu wahidin wujude wong siji. Min haula'i kang tetep saking mengkono-mengkono ulama billah wa bidinih. Saking diri langkana hatta lagat za'ama sehingga yaktine teman-teman nyono sopo jama'atun golongane wong minal akabiri kang tetep saking ulama kang gede annahum sak temene ulama billah ila akhirih ahlu dzikri al ulama billah wa binihi al amiluna bi ilmihim ibdi wa ila akhirih iku mafquduna oraten anahum sak temene ulama billah iku mafquduna den sepeaken kabeh iku mafquduna den sepeaken kabeh wal haqqu hale utawi kang bener iku annahum sak temene ulama billah iku maujuduna isi wujud kabeh walakin lan tetapi negat satara teman-teman nutupi hum ing ulama sapa Allahu Gusti Allah oleh nutupi birida il izzati kelawan selendang keagungane Gusti Allah. Saben terangaki fasal neka nerangaki kika dinto bahwa kehidupan daripada manusia ning atas bumi neka tak bakal lepas daripada masalah sekadi masalah neka harus buruna merujuk deka Al-Qur'an deka sunnah-sunnah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun masalahna, apapun peristiwa yang terjadi saya menimpa kaulaban panjenengan cek sampai lopo dari dua hal. Cek sampai menyimpang daripada dua hal. Apapun bentuk masalahnya, cek sampai lepas lopot daripada Al-Quran dan Sunnah Gusti Kanjeng. Apapun peristiwana, semenimpa baik urusan dunia atau akhirat, semenimpa secara zahir atau secara batin.
neka hendaklah kau leben panjenengan nengki kak dinto ar-ruju' abeli dek napa-napa si ampun le tantuaki ben se terangaki tining Allah Subhanahu wa taala. Tak mampu Ustaz, kula sareng panjenengan tak ahli Al-Quran, tak ahli ilmu, tak ahli hadis. Setiap permasalahan tak mungkin pecah haki kelaban pecah tibi, selesai haki kelaban selesai tibi. Fa in ajazta an syai'in fa 'alaika birruju' ila man amaraka Allah birruju'i ilaih. Mun kau leban panjenengan tak mampu menyelesaikan sesuatu perkara semenimpa kejadian ni ke kau leban panjenengan, maka kau leban panjenengan hendaklah ar-ruju' ila man amarallahu bihi ilaihi ar-ruju'u ilaihi. Abeli otabe entar de orang sekak di ampun perintah tining Allah Subhanahu wa taala abeli de orang nikah. Mun tak bisa abeli de Al-Quran, tak bisa abeli de sunnah, maka esoro bi Gusti Allah perintah tining Gusti Allah untuk abeli de orang-orang se perintah ar-ruju' ilaihi perintah untuk abeli de orang penikah. Sera penikah. Sebung lain ini peneka ulama-ulamaan Gusti Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tabu bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu atanya ban kapi urusan apa bailah. Baik secara zahir, secara batin, baik dunia atau akhirat, cek sampai lopot dari Al-Quran sunnah, mun tak mampu de orang saya paham tentang Al-Quran sunnah. Juga ne perintah bi Gusti Allah ngaji atanya tentang masalah perintah abeli da orang-orang yakni da orang-orang sing ngaonengin yakni pakar-pakar ilmu. Serese ke maksud ahlu dzikri kanto. Wa ahlu dzikri al ulama billahi wa bidinihi al amiluna bi ilmihim ibtigha'a wajhillahi tabaraka wa taala. Saya ke maksud ahla dzikri Gusti Allah tak ngakui lafaz fasalu al ulama. Padahal perintahnya suratannya ke ulama. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan ayat lafaz ahla dzikri. Fas'alu ahla dzikri bene fas'alu al ulama. Ulama neng kak dinto belum tentu ahlu dzikir. Tak sekabin ulama mampu ngelakonin ilmu hati-hati. Tak sekabin ulama kak dinto al ulama billah. Tak sekapin ulama al-amiluna bi ilmihim. Ini kedebut Al-Habib Abdullah Haddad. Atanya hukum, atanya perkara cek sampai salah sasaran. Congok kada ilmuna, congok kada de rema'amalah, baru kemudian kau menjenengan atanya tentang hukum. Cek mau natanya hukum ban soroban Pak Bo. De remah hukum mah membuduk PC. Oh tak apa-apa cong, sepenting iyakat cong. Mulailah. Mun sampai natanya hukum beda bae hukum apa dekat pi beda hukum ah. Dok remo hukum teman cok anu cong mun teman con apanya mana hayawan saya kening kakan teking tak apa-apa lah kakan rata mancon. Jadi mun sampai natanya hukum ini kiba ada bae jawab napa ada hukum serta ada jawab benar. Tapi hukum sebisa matakok dekat Allah Subhanahu wa taala ini ke intine ilmu para hadirin. Benih pokok sampai nanti dalil sampean berde pegangan berde tekuan berde caan rua caan ria empon tak usah tanya anda orang se temo loon juranika ahla dzikri sera ahla dzikri al ulama billah orang se takok da ke Gusti Allah al amiluna bi ilmihim tor orang gila ngalakonin ilmunah tak cukup ke nikah az-zahiduna fid dunya. Ulama sepatut etanya aki ulama sepatut ekala ilmuna debun beliau al-amiluna bi ilmihim orang sebisa ngamalaki ilmuna ben orang sezuhud tentang urusan dunia. Mun abek tak masuk sekali Pak. Kengkaro kelam binat tok bi suruh bana pader ya. Mun kelakone jauh, ilmune jauh, zuhud jauh. Bener punan. Nika kaula cuma menyampaikan dek kaula khusus pada ngaji neng kak dinto majlis neng masjid neng pada ngaji terus nyari ulama terus nyari guru sebisa nonton sebisa matakok dek Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang waduh repot senyari ulama kada jeria. Ulama ni bener orang sebentar pidato.
Ulama ni benar orang sepenter ceramah, orang seahli ilmu benar penter waqila waqala. Tabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisal ilmu bi kathratir riwayah wa innamal ilmu al khasyah. Ilmu benar sepenter riwayat. Riwayat taki bi imam ruwa, riwayat taki dari imam neka, riwayat taki dari sahabat neka. Keng ilmu na sama sekali tak lakonan sopu setengah sanga. Deki nampak riwayat dia. Benih ni kesek maksud ilmu, laisal ilmu bi kathratir riwayah. Ilmu je dak remah. Innamal ilmu al khasyah. Ilmu neka sebisa matakok dak Gusti Allah. Tak bisa ustaz, tak nemu orang kada jadi tetap beda pak. Tetap beda ulama sengak nikah. Waqad azza ala basitil ardi wujudu wahidin min haula. Cuma beda nekele sangat langka. Jarang ulama ngak nikah. Lamun beda tak reken bi orang pak. Beda ulama alim, amil, abid, zahid, alim, ilmu lakonen, ahli ibadah, tanda ketunya. Sepedaan motor tu kelutukan, hutak jana orang, kiai di mejai ko. Mula tak apa kiai kiai ko. Tanya aki, pas yonceng orang pas sepedan tu kelutukan sepedan. Letak surbanan, letak ada 10 goreng mereng jana orang, nemu di mekiai kada kiai ko. Sebab ku lebih sampean ni kau apa memandang ulama jadi dari kendaraan. Pandang dari pakaian enten lah kula ni kaking lakare kadung wonan wa ke kok nak kowe sampean ni ke boleh. Adapun ulama sing ni kadang-kadang ning akhir zaman ni kepacet tutup jeneng Gusti Allah. Allah Taala tak nampak aki benyak ning atas dunia ni kan. Wa qad azza ala basitil ardi wujudu wahidin min haula bedeking jarang. Mungkin di sekitar kau dewan manjenengan beda ulama sing ni ku lebih sampean tak oning cek ni ka ulama dan kadang. Pacet ulama ni kayak Ka'bah. Al ulama kal Ka'bah. Ya'tunal bu'da yuzahidunal ghuraba. Ulama ni kayak Ka'bah. Sedari jauh dah datang kaki. Indonesia pada haji, kimangken berai. Ada hajian tetapi rukun Islam reng Indonesia karem pak. Haji ni tak ada tahun dia. Allahu a'lam dak remere teti namanya. Dari Indonesia datang, dari negara datang, Malaysia, Singapura, dari negara macam-macam entar kapi, entar dek kamah dek Ka'bah. Dan kadang ning sekitar Ka'bah tibi ni kan nyengka dari Ka'bah. Ya'tunal bu'da sedari jauh datang, wazahidunal ghuraba semak-semak ni kata kelem ke Ka'bah. Semak Sunan Ampel surba aja. Masih benar ya apa long bik Sunan Ampel kadang tak entar sekali pak jualan melolo. Saya entar ke Sunan Ampel benar orang ngaziarah tok masih copet bedegi ya banyak orang kecopetan ya dan Sunan Ampel. Engkaro Sunan Ligoro apa boleh harus Sunan Ampel ya. Sedari jauh datang rombongan petong bis, rombongan 10 bis, rombongan dari negara, dari kota-kota selain pada datang ke semak-semak kadang tak datang. Ulama ke sini ke dari jauh datang kapi ngaji kapi, ulama-ulama ni ke ngaji kapi. Ngoncong siapa? Ulama dari dina, kiai dari dina. Semak-semak dia tak ngaji bah. Cak gawak lebih biasa dia lah. Mak bisa dia biasa dia lah. Ni kata pun Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri, ulama ni ngak Ka'bah. Dan kadang sekitar dia tak tahu. Kak medele kiai fulan bin fulan sobung jong. Beda ustaz karuan, muruk ni ginian. Setuju aja mau semulang jura aja mau ni ginian je tak pate kiai langkeren dan rengkona. Ulama kampung, kiai kampung, padahal kadang ni keazahidin orang sezuhud, al-amilin orang sing ngamalaki ilmunna. Oleh karena kadin tok bedek yang jarang sing ane kamu tak cari tak temu pak. Ulama sing ane kan di akhir zaman apa boleh? Wa nika zaman Al Habib Abdullah Al Haddad.
Bedekeng langka ulama Sekadajiriyah. Hatta laqad za'ama jama'atun minal akabir annahum mafqudun. Sehingga ulama-ulama selain ni ka pun andi anggapan bahwa ada ulama Sekadajiriyah lah. Mungkin ulama pun kare sekone banyak sesete. Ulama ka sesete, kiai ka sesete, kiai ni ka sesete. Sepo-sepo tak ada kapi. Engki pajaran pun lah kare ndak ngodean pak. Mungkin terus tambah. Ya subadar ampun sobung. Kiai ulama sesepo ala tak ada. Rempeng kare senapa ponan. Ya Abbas sobung omor. Mungkin Kiai Yazid Bustami sareng Kiai Mahrus. Lemulai tak ada kapi ulama dia lah. Seda berde karo ngak ba-ba ento dia lah. Kare cek-cek, kelas cek-cek seberde. Ki berde na tereken bi orang mula tak ada diki kare kastana. Oleh karena kadin to nyari ulama sing aneka mun kaul mancinengan tak mampu mutusaki sesuatu perkara se terjadi dekat kaul mancinengan esoro nyari ulama esoro atanya cek ben seroban ulaman nilai ilmu elakon na banten zuhud urusan dunia na banten ahli zikir na banten dekat Allah Subhanahu wa taala takut dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala walakin qad satarahumullahu biridail izzati tetapi Gusti Allah pacet nutupin orang sing ngak nikah. Gusti Allah nutupin orang-orang sing kecintaan ni ketine Gusti Allah itu tuh bin apa biridail izzati itu tutup kelaban selendang atau surban keagung na Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga orang si agung muka Gusti Allah yang kebiasa muka manusia. Manusia ni kata ngangkep orang mulja padahal ane ke orang si sangat mulja mun benih karena orang ni ke mungkin Gusti Allah ampun motoron azab dak penduduk bumi ni ka. Cuma itu tutup bi Allah Subhanahu wa taala. Mun benih kuli sampean si nyari tak kira nemu. Nah, tadi mun terjadi napa si menimpa dekat agama baik aliran-aliran atau benapa abai saya menimpa dekat kaul mancinengan secara zahir secara batin urusan dunia urusan akhirat cak salam sampai lopot daripada Al-Quran dan Sunnah mun tak bisa merujuk dekat dua beneka suruh arujuk abeli de orang saya perintah tining Allah Subhanahu wa taala cara mangken rekomendasi langsung dari Gusti Allah abeli de orang seoleh rekomendasi. Siapa dia? Ahla zikri. Secara ahla zikri ulama saya takut ke Gusti Allah, saya ngelakonin ilmuna, saya zuhud di dalam urusan dunia. Wah ya repot pak, repot. Sebeda nikah Kiai Hasani Sidogiri, cet tanda ke dunia. Ya Hashim podokaton, kelampin pote melolo. Ya Hasani ini ke biru bi pote kelampin. Biru mentak biru pote mentak pote biru nekuk sentolo petok nekuk senter tok siang malam ki beda ke ngerang-rang kiai ngak neka ulama tetap beda tak mungkin tak ada sebab neka sompet kiamat wah ya mun sebeda kare ngak ba-ba enri ya malaikat lah kira lah ngekek gigi melolo lah payah bisa nyerehe po ya orang solat berjamaah larang-larang orang ngaji maca Quran ke pon la sombong pasaan melolo ramene petoron setipikar speaker lah panggung pasaan boleh aku neka seberkaitan kelaban napa nyamana napa saya menimpa ke kaula mancinengan bekal nemu wa duriba alaihim suradiqatul ikhfa'i li ghaflatil khassah wa duriba lanten pasang alaihim ing atase napa niku ulama ahla zikir apa sing den pasang suradiqatul ikhfa'i benteng kang den samaraken salale itu tubi Gusti Allah kelaban surban keagungan keberi benteng kesamaran tambah teh temu ibarat borong buntu sabuk dalam peteh li ghaflatil khassati krana laline wong kang tertentu wa iradul amati lan mengune wong kang umum orang-orang yang tak memperdulikan tak ngereken akhir bi Gusti Allah erengkes yonceng orang tak dateng teh tanyaki dateng kade teh muljaki dan kadang nikah karena dia Gusti Allah bentuk akhir erengkes tak patek kiai aja
Apa? Sepedaan motor, sepeda motor mate busin mate lambun. Tak reken kadang-kadang bi orang Pak. Le i'radul amma lamun atanya hukum tak tanya dak jia. Catanya dak jia hukum kelancipen kereng hukum mun se temu rembong ponduk temu rembong semua enteng. Aro keneng taber. Mun teh keneng taber harga mati ya. Tak reken bi orang, tak paju ilmuna. Tetapi Gusti Allah nutup ngakni kebenaran apa? Ki beri kesempatan de orang untuk nyareh orang sing ngakni ka. Bisa. Faman mongko sing sapane wong tolabah kang lamun golek sapa siman hum ing ahla zikir ing ulama sing ngakni kesifatan nika. Oleh golek bisitkin kelawan nemen wajiddin lan nemen-nemeni bisitkin kelawan temen wajiddin lan nemen-nemeni fi dzalika talabi fi dzalika ing dalem mengkono at-talab fi dzalika ing dalem mengkono golek lam yu'wizhu mongko ora bakal ngangelaken hum ing sapa Gusti Allah hu ing eman insyaallah taala lamun kersa sapa Gusti Allah orang ngangelaken lam yu'awwizu mongko ora bakal ngangelaken hu ing eman insyaallah lamun ngersakaken sapa Allah taala Gusti Allah taala apa sing ora den angelaken wujudu wahidin anani wong suci minhum kang tetep saking ulama billah. Sokor orang ni kenyarene bisitkin wajiddin kelaban ongkuan bersungguh-sungguh dalam nyari ulama sing ngak nikah nyari guru sing ngak nikah Pak tak bakal repot tak mungkin pasti beda jalan untuk nemu ulama sing ngak nikah. Nah kulit sampean mun tak nyari dari kamen nemu pacet barang langka nikah barang mun langka ni kudu esare apa aja mun langka mun jarang mun arang ni berarti istimewa munan. Mun pasaran je pasaran banyak tonggel tapi mun borong langkane ka aneh borong se berharga Pak ibarat intan permata ni ki bode dalam tase ki bode dalam hewan saknya makerang cuma beda orang se nyare kalau bon ongkuan nyelem ke dasar tase tetap nemu intan berlian permata gele yang kak di atas sabak dalam talase jual larang regana sepena kecukan nyari ulama beda tetap beda walaupun di akhir zaman saya nikah dengan catatan nyarena bisitkin wajiddin kelaban bersungguh-sungguh kelaban ongkuan dalam nyari ulama saya nikah ala kulli hal dari debu nikah kaulaban panjenengan cek ben seroben ngala ilmu cek ben seroben atanya tentang hukum mula menimpa urusan sebab napa mula orang mereka kening sompak menghalalkan segala cara Pak terma gula ni banyak otangan gula mun tak jual sabu gula tak gelar nyaur tak apa-apalah kan wajib dia derma gula ni banyak otang kiai terus mun tak muka berung pasaan gula tak gelarnya buka bila tak apa-apa jenggar kebanyaur otang lah ni kemun ngane kan kadu akhirnya ilmu benih kan kui mata kau dekat Allah Subhanahu wa taala. Tadi cek ban seroban tanya beda cerita orang nemu kotok lancung rajo katanya ke kiai. Dari mau ke mana nemu kotok kiai ya nyongok dan kiai. Raja pakai nek congko to kana. Raja kiai la yahilul kutuk illa litu geledang. Tak halal kotoknya kecuali to geledang jangan kiai. Mau to geledang bingkok halal jong aja. Kiai kotok berarti kiai kotok kiai se bleset lah Pak la yahilul kutuk illa litu geledang jan tak halal kotoknya jong kecuali to geledang hari ndok remoh koma minta sombengan ke pemerintah santrene 50 ngebelo 200 tak apa-apa korban wedeng bingko lebih wah kadun ngak nih Pak ini kata kening torok nih kan ini se benih kulen nyampe aki ke panjenengan lebat colok dan kau le beneka dan kau le juga niat ngaji benih aroma seorang bersih benih aroma seorang bener sobung orang sa aroma bener ning tempat nika kecuali orang-orang cuba mun beda orang sedatang nika aroma paling cuba paling tak gena jadi orang saya pandang tining Allah Subhanahu wa taala termoga tadi ilmu semanfaat termoga takdir tining Allah Subhanahu wa taala ketemu napang kiban ulama sebisa matakok dekat Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para ulama seki bade umur tambah umur sebarokah khususnya ning Kecamatan Rempeng ben Kabupaten Pasuruan ben seteja para guru para masyayikh sebade ka mah bisa sementar muka tambah umur sebarokah sehat wal afiat ben guru kaul manjenengan reng sepo kaul manjenengan Ki Masyhudi tambah umur sebarokah sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi wa ala kunnatin salih wa ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta alaihim afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ihdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billah العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.